tua. Ah. Jadi do dihita namar dongat tubuh amar natapak kita tutu dison di sehali setahun om mahita ra udur rapa Jepang om mara pertikian dihita di pas hari pertangyangan on hita nama si sesa dosa manang masih maafan songon patudu tortorta isom mara tapatudu buha kerja dongat tubuh jadi mau latih mak jadi do dihamu Pargot cinami tung pesahali mga luluhok kami tu saluhurna amat dari bata raja suak songoni nang Tuhan si topahita aluluhod damang majo tu saluhurna mau lihat matutu amang pada nami marmula di nagabe marmula horas beda mang ma godang mula-mulai los podo muna mang ma dohot godang sopai mulai aja matutu mak pada nami ngewet damang godang mula-mulai lasok di padomu damang tutu doho godang sobai nah yang banyak kami mengeliat sesama kami namar dongat tubuh suak songoni nang paneran nami baik damang ma godang liati nang lehoni baik damang
Jadi mau lihat tema dihamu saluhutna hula-hula nami songon mamakke tikki hita tutu akara janami la dusong matutu hamuna songon soba-soba nami hami saluhutna pamoruam muna bere ibe bere na adong di ingananon jala suaksong ni matutu dihita saluhutna boru bere ibe bere ala sisuwe tikki naung pinasahat ni hula-hulat ta tuhita asa disomahita marnatapak songon manobba-nobba hula-hulat ta saluhutna.
balas rohana. Baca Mailang, baca. Butima. Tutu. Ido tutu dia hamu hula nami negora hamu hami ben palas ni roha muna hula nami. So tadi pe amang kainang naben hami siap boru bere ibai bere kaling balas maruha muna dan namat holit tami daman bertuis ulat ni pena boy na pasat tami tu hamu hula nami. Butima. Maulate di hamu boru nami. Jadi di dahala roh nami amang pargosin nami. Ya mang. Neng mangujungi namara tortor nami hula-hula. Oke. Bedamang ma godang sitio tioi. Butima. Ya mang. Jadi saya sangat na istirahat rao tika teh. Dihita boru. Bakamu je bermusiki. Gabe mang gabe. Hica joro hadiah taburu. So nagali silakan nih. Dihita boru. Sampai tak jolo.
dihita boru. Mau larang kau pindah luar. Asal tusuk kita. Ada Tujuh untuk perak. Ijo lah mu itu. Namar pese-pese dong, bojo iya abing jo kabere ni be. Ah, ikut sudi itu tujuh lu, sudi. Bohita marhipasu marbungu. Ima di pesta pertanyaan borsa mengatasi nawan boru bere iba bere. Jadi diso rokok kami itu hamu hulu nami mau lihat ala di lo kamu ro tik itu hami majalo dokter nami. Jadi dihita nomor peribat. Esok kita mau tahu bisa kita majalo kau data pina sama durama. Si. Jadi mau latih itu tuh di pariban niba. Alai sodo udah niba, nah itu gua nggak sama. Jadi mau latih mau lalu gua udah seruak. Amang pergus. Gabe mang gabe. Di son jong dohami, boru nih rajai boru borsak matasi. Nomor las nih roha pertanyaan 10 Oktober 2010 siang. Amang perdol pergusi. Gabe mang gabe. Nomor sobahami itu debat Jehovah. Sip, mati tu. Najumadihon langit doh tano rodina sesida nama ngaleong ngulu nami si kanupari. Marhite sobanami tu hula nami rajai borsak matasi. Asamar syajur mula batak syajur mula gorga mulani hata mulani marga. Asamar mula gabe marbula horas saha pasu-pasun debat Jehovah liap panggabean liap perhorasan baik damong godang Gabe mang gabe. padomu tidak liati. Jadi mau latih mamak pada nami, cuma dioleh kamu pengeduan nami. Asal lihat matu tu pas-pasun tuan lihat penggawe perhorasan. Baik dang magodang lihat. Gabe mang.
mang abang para musik nami. Gabe. Di olamu panggilan nami. Jadi noang nang manortor mahami boru ni rajai boru borsak matasi tekas di bawah amuna ula-ula nami on ula-ula naburju do rajai nababan. Jadi asabak kamu mah kasihnya seperti sungai. Gabe mang. Jadi hita nomor dua tubuh. Ison nama hita. Nomor dua tubuh. Rupanya rata. Hita nomor dua tubuh. Nomor dua tubuh so kita selalu na rupanya rata. Jadi kami tong marpangiduan. Dibere nang ibabere. Asarang mangalopi hita. Di natutuamu manang simaduamu. Boru ni punguan. Boru nang ibabere. Lamang ihong masya puni nami. Di pungoton. Jadi mulai babang pada nami Raja nami Raja Bulon tulang nabasa didok nina tua-tua aek tio reong-reong di pinggap pasu takas do Raja nami tulang nabasa huboto hami hamu hula-hula naburju naolo mamasu-masu adorak soma nortor hami Raja nami pasa tau manjatu hami hata pasu-pasu anggiat marhite-hite tangang muna Raja nami tu padi hami hagabion situan nyanak situan niboru tu padi hami hahipason nang gajang numur gaben dan dula di tangan nami na di huta do na di balian nak soni hamu hula-hula nami di lo tua ma gajang numur si gogoti hami Raja nami molate Gabi jala horas boru nami hela naburju hamu boru nami naburju nasi kok doa mau tutu suruhan nami setiap adong penguata terlebih penguat di kuninganon posur hamu hula-hula munabur jodoh kami naringgas doh kami memasu-masu ipe dihita namar dongat tubuh takas song na pinangido ni pamorota nekorodo hita tunasida mangaleo paso-paso jadi ido mang Gabe. ngadisok kami tutu marna tapak kami namar dongat tubuh suak songoni paneran nami nang boru nami yon bere nang iba bere nami neng Roma kami tutu songo pasahatok pasu-pasu marhite ulus nagajang sitoro rabu tu pamuron nami bait damang ma ulus songo godang panabi
Balati matutu amang padde nami. Gabe. Balatung lasia tutu rohanami namar dongat tubuh di son di kamu. Jadi di do rohanami nyan boru nang hela nami suak songoni amang boru nami nang lain nami. Hirana hurak sikko dope molholan ulus marhiti hukku pasahat tamin waeng sianamat tadi bata ikut tong manyan pasahatun nami songo si palas rohamu dihita manusia batarima padabok nami leh amang boru nang iboto nami na boru nami Gabe raja nami. Molotuk petutu raja nami. Parbuan natin na itangamuna laro muna to aming borumu. Las doranay majali. Tarbasa ula-ula nami tu habi boruna. Hata pasu-pasu dohot ulus. Manupahi matutua mata debata. Asabay dabang majo godang nao bar. Gabe mang gabe. Bihamu bere, nang iba bere. Urubi hamu kami, lau pada botos si matuamu, nang inang udamu, amang udamu.